mar orote machuok e laini mar ote machuok no 2-3-6-0 machiegni nyinga Milton Ochieng. Ji 7 owito ngimagi kaluwore gi masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gwenge ma Korompoi machiegni gi Kitengela e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Namanga. Masira mar apaya no nojuko nyamburko mating'o jowuoth gi lori manotuomore rigiri. Jodak manene gi chwang' bang' masira nero noloro apaya no ka gidwaro mondo okang' mapiyo mondo kaw mar gawo masiche mosebedo ka medore e alwora no. Hii barabara tuko na shida mara mingi sana. Last month tulikuwa na accident hapo kwa daraja. The same thing wakatuambia watatuwekea bumps na stage. Sikiza kwanza. Mpaka saa hii bamba tujowekewa. Watatuwekea bamba takataka zingine hapa kwa barabara na hizo vita tutaki. Unaona? So tunataka leo atutuki kwa hii barabara mpaka tuwekee hizo bumps. Wango kiriboti maneno uwaulize wale watu wa kupaka rangi kwa barabara hawa. Wanapaka rangi mpaka lini na wanataka watu wakufe namba gani ndio watuwekee bumps? Sababu watu wamekufa ni wengi sana. Watu wanashindia kusema tuwekewe bumps, lakini hakuna mtu anasikia hiyo. Watu hawa kuchorachora hizi malaini wanashinda kwa hii barabara kila siku. Badala waweke bumps wanachora malaini. Ni nini inatusaidia? Roere maromo 100 mawuok e wards ma boma ma Nairobi oyudo omenda maromo 50 mar jiwo ohelni